Naki babun ki daw baki pai ba ki la yok mat ka jing le don bor bat ka jing at lindet jong RG Mumin MLA ka rambrai bun ngut ki rang ba ki bala kershan ban Punjab yu ha ka election MLA balala minta ki la phet no ban net kershan yu ba kim farmer banyang u kertong MDC na ka seng NPP ha ka ni ka election ki HEDC ki daw ten rai ki bakini ki rang ba ki bakershan yu RG Mumin ki la thut ki long ki jingpen khenye ka kular balete ha ka election MLA ban penyeng MDC da ubriu baki mon ki pai ba Henry New MLA ula penyeng da ubriu ubau legit hi shimet Nalor kata ula wenglut ikidukot jang ka development committee bat executive committee ki bela teri shitam ban Punjab yu ha ka election MLA balala bat ula thung bat thep de ki briu ki bau legit hi Kini kinong elam bat kinong Krishan rat ba jong new MLA ki bala pet na thap nyang jong RG Mumin MLA banit Krishan no ba kim farmer banyang kilong ba penchlur lang lingdo nong lingkin president ba BI nong si chief advisor ba Handa John Kharbani general secretary ba Bhal Langlin Kharlingdo vice president bat bun phongut ki wei pat kiriurang ba ki samla bat kilong kemi naramrai constituency Idon kita kiba pendong ini bangin kendria no makan nika tenun di pen parti. Nomor ba hakan nika apa ni raseng nika di pen parti apa orang rai ke jeput ke basai ke dungi kalong ba nak berta ke MDC election nilai ikut ba larajia ba RG Mumin upoi sekathong banjok kum MLA hakan nika hak utus nama ajar pulai Kena kalian gedungi nilai kerensai suapan ya ke election apulai ba nak bentar ke MDC election nilai bantu mi pejung real napo ramrai but nak kalian gedungi limpat don ganu ganu gedungi kut ben uno real bangin temi tedrai nilai kerensai dengan sampai din ke election MLA arajar pulai dalam terjia mi poi sekathong bisa song ya ke isi dan perkat kepada kandidat MDC Hadin ba lajok ya ka MLA election ajar pulai nak kalian gedungi ina sedang ban pentelun ni kikam ni layasong atli ki isi meeting jokan independent party dan ka partisai ko orang rai hakan ki isi ila thau ya ka way ke committee bat kata kalong ka development committee jong ka ramrai jengam konstituensi Bahkan ni ke komiti ke bangit hau kalau bahkan pek ya ki kam penroi baru apa ke konstitusi, bat ya ki jingdon kam tu kisnong ki hau bagian ai ya ke jing trelang rengkat bat ki nong snong ki nong elam snong bat ki kenhun seng premon soha ke ki bangin tulun safrang ki kam penroi dak ba nyilapu ki dekat akan ke komiti akan ke development committee ba kini trelang ro rengkat bagi officer sorka kumno bagi ya caprang ya kikam apo jangka ramra jengam konstitusi tendri ke ikros ngomong kolong ba hadin ba nya nila form ya kini komiti na kalian tu uni MLA ula penduk no ya kini ka executive committee ke dongi Bahawa Allah penduk ya kena executive committee dan kena parti kejuni, bahawa penduk ya katakan development committee. Jika pasal lengok kalau bah hadir pula ada penduk ya kena isi kejuni, pula form ya ke isi bertemai. Bahawa wenglot ya baru kena tikam. Naduk nangau presiden, sekretari, wiki kena tikam naduk ke block level, haduk di primary unit, di sub unit. Kalau uklan itu watang ibairuk inom tray, ibalai tray sistem. Bila travel ba ban penjok RG Mumin akan ke election ajar pulai. Bila wenno ya ke isi la penduk pendam bila thau ke isi bertemai. But ya kata ke development committee ke bangi mila thau hadin ke election ke bangi la job ke election MLA ro la wenno but la thau ke ke wipat ke development committee but kata ke committee ke balakri terus ba Losai Kharbani ubadai minta kandidat MDC. Ke ya barok ka kikam jong karamrai tiba budi ini balak belum neng bakal ke komiti jong balakri apa Losai Kharbani ke bang pentulun apa ramrai but hagar ke komiti ke balakri apa Losai ini bagi tentang kumba katto kan dengut ki dekat but kita ke dekat ro ke bagian kedua jadi nikli ya kata ke jinglong dekat ke joki hagar ke development komiti
ki kelantit dia kata ke jinglong dukhat ke joki ha kata development committee jong ba ro sai kabani kata ke di sya ke bangi layak kendu ke member ke committee tika ai ke ba penlang yang kalau ba hadir buat di momen lawen buat soft na ke party ba form na gawai pat ke isti bulan benar ba ya ka banyak kun ya ke MTC election anus nam ada urusan ya ba ro sai kabani song ya perkan di ladon ki parti ki bawa ni kedua ini naduk ka SSPDP ka kongres tendrai habangi lap bisarnya eka jinglong jingman di parti hangi hingi sngoba kamdon jingmut bangin kersan ni ki parti namar ba hakaba khadu hi hapan join se ka parti LPP tidai halar katakan nongrem ka ba ni mission da ka wei ka rai ba angin kersan ba direct ke ubril jong ka parti LPP bahkan long direct ini hakam ngiyakran yiki kam penroy hapo dan konstitusi ke jumi tekata kali ka dawa ka ba penlong ini bangin lagi kersan ni babak tempat ni baru saya karbani ho ka cisya udai snong try na nong hawe tendrei ka ba lengo kalong ba menta kami ka kerteng tu hayu kalong ba udai na seldubi malang seldubi kata kadai ka ba penlinggo yang ini nomor bah kecil syal ni kat pun kecil tu kejungi kalau bah udai nanong Hawaii dan ray hak tu ka babi kalau bah udai na Malang Seldubi ni misgo bah kami hap pangin susai bat MDC bat MLA nak kajuk ka Jaka nak kajuk ka area dan ray ni latun kam palap bangsa bin MDC nang ni ramrai tak ada kecil syal namta maudun kato kani ijum syai habari bergani election MDC harajar pesan malay nga habanwan ng hakim minya padaw kolom popor papay nomination nagalang yung balon syai karbani ubani ukandet independent habab glijigli mani iyang to pagi press media glijigli tolong ke ke pensolong ho na bau peni ke jong na ka ba bi ai nang da ka ong ba mun sha ho ka la pau ke pen jong na nrei ade nang ka pa de da ba pe ka kim imon na ba mi ku jri da ba ru sha no sa ba no ye ta ta si kintin ba nadu ba ye dolang ba mo mi kalau kunci perkara yang bawa umum, Henry hakim itu berapa barok, ini akan start jumpa isi. Nanti kenali sekarang bawa isi sebatang yang kita. Henry ambil juga, ambil dari benong, kumba, ini ba, kam isi juga independen, kalau jauh ada mungkin kam berjuang. Habang kata kanurem, ni nakalang jonga pakai grup pejong ilang nilamit no, batang ilik kesan yo baba jumpa nakasal NPP. Halon kita kanurem, mulai sebelum ya kata jonga baong ba om semua mau kita, henry kam semua dah kita. Poin kebaan kolong ba asoban pensai di media kolong ba nadu ko sedang ngai buat papi dulu bila tepe kata ba u arji mamin uang ba MLA kan naik syakatan area karo par MDC udai bandung laram rai ada di mana ru udai bandung laram rai halat kita nongin naglan jungang tap tak jing studio rau ban on ba konstitusi ramai inong yalam inong nikmat MLA MDC gindon baik tang syate syarikam jong protokol ngamsoi ha na tentu mewer ye ki pajba jong konsumsi bangin dei bansa le isliang mat kap ya karamrai bandon kum pinoelam kum pinomikmat alor kan nong rem so nong ba ta koi kesur
Dago yang jumlah lorai itu, ban Kristen dia bawa kilfa, ban aku dengan apa ni, ulong beri bawa, ulong beri bawa teristam, badan kerja solam pajipor barak, warna ulong bikmat, ulong tang baik teristam, batu erap di pajipor hagi jam kambar, ditang kedik punya polisi.